Then accused number 8 only benefited was when her ex-boyfriend was killed, Mr. Siakamela Yoshi. Beskuldigde nommer 8 het wel iets gekry die stadium toe sy ex-boyfriend wel dood gegaan het. Daar wanneer hulle seksueel was, so jy o ile a golega ka nako e leng gore yo ex-boyfriend ya gagwe o ile a nama bolai fe. Same as accused number 9, where she benefited when her ex-husband was killed. Go swana le mseksueel wa senyane le yena o ile a no golega ge mogalaba wa gagwe wa pele ex-husband a hlokofala. Soos Pascal nommer 1 sê dit net iets gekry die stadium toe sy ex-man dood gegaan. The same as accused number 10, she benefited when her brother was killed. Dan ook beskuldigde nommer 10 het iets gekry die stadium toe sy broer dood gegaan het. Ons van hulle seksuele som,